Unang mikmat jang ka sarkar jela ubak polling do haba kran chekilat patai kubor mene kesngi ula pensngo baka jing kan tha persya eka sengsan perthai UDP kan don bej namar ka jing buon ki nang mikmat na ki weipat ki sengsan perthai ki don por ban hiar sya kate ke jaka ban yalap election ha ka juk ka por ubak pol ula pen pau eka jing scam ka UDP ban yo eka jing job namar bala penyeng kertong ha kani ka election da u kertong ubawan na ka ying ka badon buram pat kham tam e uba start bat champang Ini ka jing yalap election nanti. Ka kidam kan ha kita tebet je Andrei on the whole hi ka jingyara election hame galya kampak boy ha ka level jongki banong ka yar seki e group ikran se West Bengal ni se UP je at least kadang don kata ka gor ku prom jong ka ikran kan ke bakran tamu we arte ta malai ki te ba Tikum kini terai jing keren kenam atrak eka model code of conduct epat. Lada ka attractive ki break complain ke. Complain jaga CEO, complain jaga election commission. So far empat dan bercomplain tak buat kidang yang so yang biang ni. Kata rukam ya attack group. PE kuno ka chance kala ni ka lat ya ka UDP ha kan ni ka election. Ka lat yung ni ban job ka bun bahan namar ba ka way ni yo ya candidate pa ni kipat ba ki semua tanah you selain itu lupa you kebaar udah urang pelabiang bah kecing start di kita hikin nyerap you bat kidrio kin bedroom ya ka legacy gitu naka yang kesembuh wan kita bukan nyerap Ni iu nakaliang ka kongres. Ko ong pa ku kertong ka UDP bat kertong ka NPP kimla su ban kam tam habe dai ba HDR. Madai maki ba penrem yo ba HDR house nam arja kat para naka kongres. Te pi kumno pin keren pat su pat ba eta. Nomor kertong ka UDP wi dan lang bat uniu kertong ka NPP men arja kat para penrem yo ba HDR. kita kidai pengikran yang kisnem kibar ada. Andai aga politics ki a week is a long time in politics. Tang si tayo ru kidai kuar bejrong ba politics. Kama pikran ni pilih pikran ni kisnem samba jual. Tekam nong relevan juga. Kamot kan nam dan sing kata ai. Kan kita kuno hai kadang kita ke kongres.